Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga orasyon amin, papagayam, pagyamanan da kay amin, anaayat amang tartarabay karag ti drama ken vlogs tayo, dito'y Jor Drama Tips TV YouTube channel. Kat ita, antoy ti pakasaritaan anapauluan. Bawal ag katawa. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Apay, ano anda papanantimay sakit ag sinsinurot kayaw. Adan samat palimad yaw si Mang Linay. Adaya amot, di ka man sumanao si Kasimo. Simumulagat ka lang arudon, tila makitkitang pailaang. Makapaatap kayaw. Manan. Tunggal ag sarita kayo, paarasaas. Inton kon, kalat ngagpaga kayo. Kasla kayo lang manutsutil. Saan mo't Hanya aga pungay, asutilen kada pagilimudan da ka. Iso nga agtal na ka man si Kasimo. Biyangam la ka di tawagbagin, tasaan ka mo tabibiyangan. Ay, awan ti mabiyangam kanya. Hoy lakay, apa ka di da ito, iwunuan niya. Apaan nakmanan? Saan ka nga apaan? Palpalagipan kalaan. Baka lipat ka nga agampang kayo nga agikit. Nga, unay mo dahi ta agampangan nga bagbagam. Di ka mo't agkasta-kasta asimo. Laklakayan ka lang aruda na wampay manaknakam mo mo. Anya, unay dahi tan kaka. Hinkay to kano ijibalay da doon niya aysa. Apay ka now. Hinkay man na nagtrabaho Ay nasaya at nga rud tapno damanan. Tapno damanan kwarta may kinikasinsin mo alene. Di kay pala ag-stay in ka ni Ma'am Aiza, tapno dakdakkel ti maoron ng aswildo yaw. Oh, sana kayat ni tatang mo. Kun nasaysaya at mutlaeng no alaan mi adagos, tapno dalat ta kwarta mi Sa bagay, da kayo ti makitrabaho, saan mo tasyak? Sa makaamu kayo nga ron. Bastain kay ka ron makitrabaho. Wen, awagak pa'y ni Lenny Masapul adwa kami akanayaw no dapat trabaho ni ma'am. No isumot ti awagan nang agtrabaho, ayaban na mo't. Isu nga ayabak mo't Bilibak ti teamwork yo kani kasinsin Lenny nanang. Kas kayla ag best friend. Kastamot talaga. Agikit nga ag best friend. Uraletan kaka. Papanan nyo manan si Ma. Ammom si Mo. Basta no nagkuyog kami kinilene, trabaho, ti papanan may. Agpakada kayo mata. Mala, agpakadak ita, tapno di ka magkuna. Gamintun maminsan nga awang ka, sa anak nga agpakpakadan. Alangan mo, apagpakadaam di tao nga awan. Ala, in kayaw. Di kaya ginistorya kanilini ijayan ti trabaho yo nakababaay. Nang runa di kay kumanatawa. Adan nakababaay. Ay nasimaw, jak lakayat ti seryoso a tao. Jak met kayat ti garampingat. Ako manatawa iti nagpipiksa. Ay unay daytan kaka. Agmerienda tayo pa'y sakay to mangrugi ngagtrabaho. Iti kasta, napigsa kayo. Ay sige man, no, anya ti kunayo amam ka di isaw. Aday paraman ko kada kayo. Dito'y, inumak a red wine para itinasalon at apuso ken urak. Saan apang bartek? Ay, kunak no arak dayta, ma'am. Wen si Mang, arak daytoy, ngemsan anakaro ti alkohol na, wano ingal na. Sana makabartek kas kinunak, basta saan laki di masobraan. Ay sige, Lenny ka anakan. Ramanan tamamat, iparparaman ni ma'am. Ay bukbuk ko man. Ay nagimas mo gayam.
Uy, linay nagimas nga agpaysaw. Sige man nga ron, ante, ramanak mamat. Mangibuk-bukak mo taramanak. Ay na, nagimas nga agpaysaw. Saan akas lagi ara ka na sangar? Api nga takay kayat da. Dagiti artek tinarwam iti kasya aramaan. Agam no siyak. Dayto iti kay kayat ko ta makaagas pay. Makatulong kadagiti urat. Ante, amangan mo malangab na tanto na angkal kat ibagana na panta na ginom. Ay, bayam da dya tao. Di mon pampansinan tawan na saya at amay bagana. Dadaulam laang ti olom kenkwana. Ita, tanalpasan ti trabaho yo. Agina na kayo payasakbay nga agawid kayo. Ay saanin amam, mapan kami, tada kontrabida ye balay. Narigatan ti mapasubo ang makiapa, ma'am. Ay unay butdaytan kaka. Agam no kaya tsupay ti rumaman iti red wine ko. Sige lang. Adamot pulutan dita. Makamu kayo, no niya ti kaya tsungay pulutan. Nagsaya at kayo, ma'am. Manmano ti kastoy pagtrabahuan. Ragsak ko lang mo, ti kadayo. Amuyo matan. Awan kadwak. Malaksi dagiti duang estudyante akakanakak. Adamot dagiti aamigayo, ma'am. Adadangag payso agam, sanda mo takanayon nga may ditoy. Sagpaminsan laang tiyo may da, ta makumikum da iti pagkwartaan. Ha? Makumikum da kadagiti negosyo da pagbakdangan. Sige, rugyan yun ti uminom kan mangan. Pulutan ko na yumot ma'am. Tanumangan ako innapoy. Okay lang mat kanyak. Numangan kayo itinapoy. Wano mangan lagi ti pulutan. Tado dita. Aguma kayo amangan kan uminom. O daytaytan ka. Leni ka anakan. Dito'y tan nga gura iti tricycle pagluganan tang agawid. Wananti. Amom lenay. Nabayagan ngam amok ni ma'am. Nasing po dayay. Tiyam mo kidikot istrikto. Saan mo't gayam? Ay, kaslagayim laang dayay. Basta mapagtalkan kay ti amin na trabaho nga ipapatrabaho na. Kay kaya nakaa. Iso makitam kay kaya na ta. Un nga rod anti. Impawalon na pa ti may sa red wine na di pa nalulukatan. Kun litsyon ababoy kun manok. Agasam ngay dayta. Kas kunada. Awan ti kadwana amangan kadagijay kan uminom. Nagsaya at ti makipagyan kan kuana anti. Sigurado alumubo ti bagit agistiin. Ay, saan mo't akaya ni uncle mo? Tati kaya na kat adda aklang ije balay at rumanabahaw. Mas daawak mo ti tidayala kaya. Paatras ti panaglakay na. Pudnot ako na ngamjak lakayt at tututupan ta madadaal ti salunat. Ad-addan ang agkurarutak. Ayaw daydaytan kaka. Anyat isiman yaw asimang pag. Nay, apay ngay. Anya nga ruti kaya mo ngay simaw. Agmirugrug kami asumangpat. Ay, umununag kayo pala. Gate itaikat ko manatawa kayo manay. Anya nga ruti kaya mau. Agdungaw kami ti sangam. Ay unay daytan kaka. Ay, basta dyak kaya ti gargarampang bakit. Kaslasaan ka mo ta naggargarampang ka nagiti babalasan. Lagi tangay bagbagam. Mas daawakin ka Nanya launay ti kaguram iti panagkatawak. Tagidak si launay no agkatawak. Nagalas nga men ti panagkita ka na kayo kanileni ng katakatawa nita. Among simaw, ti panagkatawa ket bangted salon at iti bagay. Ken kang runaan na makapapintas. Iso kay kayat mo matag. Ay kasyempre saan akong ngaggasto dita iti pagpapintas? Agkatawa aklaan pumintas akaon. Kaysa gumatgatang akpay lakadagit agkakangina pagpapintas dita. Adag katakatawa aklangan. Ayunay daytan simaw. Makadadaal ka ba't iti ulaw? Inadadanan. O nadaytan. Nasaya at kumainsan.
No makipagkatkatawa mo't ni Uncle kada kami kini auntie. Apay di na kaya ti makijoin. Di kayat ngagkatawa kami kini auntie. Anya? Apay nga kasta. Damagam tumangki di, insan Benji. Uno, pasal, tinasapa pa nagkabawan ni tatang. Mabalin akasta. Iso baybay an milatan Nga mapikon ni auntie no daduma. Awan no mapikon kayo ka ni tatang, da kayo tilugi. No siya kakil baybay akon talakay day jayon. Kasta tirumbagin saan, ora day tankaka. Da. Tatang, buy-buyan niyo mo't dananang kan leni nga agin inistorya. Makabarbar siya kakto pa'y kadakwada. Apay nga akas tatang. Maria, kasit ganyo kit di ida ata makipagkatawa kayo iti kasta. Agpapada kayo anasalon ta nasaya at launay ti panagkatawa para ti puso. Makatulong na ita. Ken mayat ti ti happy hormones na ako na. Kinasayot ti aramiden na gitadwa. Saan tatang? No agkatawa da insan leni kan nanang. Ipakpakita da nga danakam da. Anyati ko na. Adanakam da no agkatawa da. Siya nga raw, ti parwaram nga awan nakam na. No sa anak makipagkatawa ka na kwa da. Kasta ka na. Awan bagbagak akas tatang. Da kayo, tinangibagay ti dayta. Unay daytan kaka. Medyo agkabawan ni tatang nanang. Isa saan nyo lat na natutupan no kwa tapno awan riri. Siyak pa'y ti ko naman anak ko. Aguli magkaklatan Ngam no masurunak unayan. Isulaang mo't ati panang sungbat ko kenkwana. Saan nyo lat na sungsongbatan? Panawan nyo no madlaw yo ang mapikon kayo. Tapno iwas gulo. Unay daytan kaka. Ay, jak amaw no niya ti sarita ak anak ko. Ang makaumamot. Kainistoryayo kit diya. Daytay saan na amadmadlaw nga umasidag kayo. Kalpasan na, mangirwar kayo iti tapik anapintas. Anya ti amuyo, no sungbatan na. Ket siraragsak, sumangon ka na kayo. Ay, awan lat amo kon Benji anak. Angem si kaman ki di ati mang padas. Mangirugi ka man ngagpaiso iti tupi ko akay kaya na. Ta pagkatawa mang kiday. Ha? Unay detan kaka. Madimat ati kas di anti. Di nakita tangay tay. Ay day tay inangaw na. Unanti. Inangaw na. Kat saan na gayam ngam amu. Kampay idi, intaray na di bayon na. Kalpasan na. At damot limabas iti abay na nga dan iti kas di abayon. Ison, tinatap na, ako kwa na. Ay, talaga, pagtaudan tiriri, ano kas jay? Makakatawa, tatila maguyuguyod nan abayon, iti akin bayon. Uray dala makigkigtot. Uwan nga rod, Imbag, tano madlaw da, ngagpungtutan di tao, irwar da mo laang di bayon. Langgong mo na gijay. Wan nga raw da. Siguro, di pagin inistroyaan niya. Sa kumanatawa kayo niya. Karam, pingatat tao. Alamot ni Uncle, makapakigtot kayo mo. Saan ada kayo ti pagsarsaritaan mikin ante? Dagiti nalaing nga agi prank. Agistorya kayo lang man, asan nga katakatawa ta mabwisit Na kaano pa'y mat amay parit tagkatawa lakay? Bawal na ba ngayon ang tumawa? Ay nakaw lakay tawanan mo ang inyong problema. Tumarampingat ka bakbakitan. Alabay tagdong awa laangan dito'y sangam. Hindi kaya't maasawan. Dung awan na kaon si bibiyag pala tapno mabibiita kaon na matay kas na kaday. Ay, ti bad hormones mo laklakayan. Day talagong unget mom. Iso akitam tapingping mo na Manglos do yan. Kitang pa itatengad mo Kasla tengad diba ka? Anay ko. Nagsakit mo
Basta ti panang sipat mo kanyak. Aray ko, nagbastos ka na ba? Bakit na? Uriyak na natuwang iti. Panangsipan mo kanya. Kaya ako napatayan ang sinataan. Madetikas na nanang, tatang. Agdin ran kayo mo na doon. Kababain day ta. Bakit kan lakay kayon agapa kaya wakas ta? Agdin ran kayo pay. Mangibabain kayo. Agtalawak man langan, tawre anyater aramidan yun itibiyagyaw. Saan anak? Saan? Anak ko, day tati di mo aramidon pang-aasim. Awan mo't makita ka na saya at alinangan nyo ngamin. Kano day to'y amam mo ngamin. Ipari nakidin katawa. Kasano mo day tangay. Maataki ako na nung saan ako napulos ngagkatawa. Madmadmadaki day. Tata, saan nyo alapdan ti tao ngagkatawa? Nang runa nagiti kabalayaw. Ta saan adagas ti agkatawa kunak manan? Makapasalun at ti agkatawa. Iswa sursuruan nyo mutan ti agkatawa. Tano saan? Panawan kayo langan. Saan anak? Di na kang pampanawan iti inam. No ti kayat yo kat minisuot talaga pumanawa kaon. Diyak kayat ti kasta? Naragsak a pamilya ti kayat kaw? Basta di ka pumampanaw anak ka. Uray adnan ton asawam. Agtalinaad kalatay ti dinami kaninanang mao. Pangaasay manak ka. Ala, suruan nyo nga ron ti umisem kan agkatawa. Tati tao adi na ammo ti umisem kan agkatawa ket managatap kan manakiapa. Unay daytan kaka. Unmot nga agpay so insan. Tano saan na ay bumtak ti baruko nga na. Uwan nga agpay so. Nagriga no pudpudum ti katawa. Alaman laeng Anak katawa la kay. Unay daytan kaka. Ay na kayo kini uncle. Nasaya at nagkatawa kayong matlaang tatasi mo. Nagsaya at nagkatawa. Napasarong na atin na ipuso ka ng barang. Kaya makapasalipukan. So ano saan kayo managkatawa? Sursuruan yon. Kat makita yon to, tigidyat na. Ditan gagayem, tinagibusan, ti pakasaritaan, ana pauluan. Bawal agkatawa. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami idin kay panang tarabay.